أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إتينو فتونا فاغني يغانا من الريو أمني إتي فورماسيون إتي إزيفا منوفيلو مساعدي أمني بروغرام تكريت أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما Ireo Tetika entina hampitomboana fitiavana eo anivon'ny fianakaviana. Ireo Tetika entina hampitomboana fitiavana eo anivon'ny fianakaviana. Ny tokantrano dia miorina amin'ny andrina anankitelo. Ny tokantrano dia miorina amin'ny andrina anankitelo. I baba, i mama ary ireo zanaka lahy sy vavy. Azo vakina amin'ny endrika hafa izany ka lazaina manao hoe ny fianakaviana dia miorina amin'ny lehilahy sy magnangy ary ny vokatra ny fitiavana izy roa dia ireo zanaka. Ny fianakaviana dia miorina amin'ny lehilahy sy amin'ny magnangy ary ny vokatra ny fitiavana izy roa dia ny zanaka. Ary mety miampy amin'ny taranaka hafa amin'ny ireo zafy ary mety mijanona kosa amin'ny ireo zanaka. Rehefa miresaka atsika hoe tetika hampitomboana fitiavana eo anivon'ny fianakaviana dia milaza ary magnamafy atsika fa efa nisy zany fitiavana tao anatin'ny tokantrano fa ino raha nahatongavantsika eto niany ijery ireo tetika entina ino hampitomboana izany fitiavana izany. Fa raha toka kosa hoe ienga eto atsika eo anatreny any an-tokantrano any amin'ny fianakaviana tsy misy na fitiavana na dia kely ary io ino io jaly. Fa tetika no zavantsika eto satria ny fanantenana dia ny hoe efa misy any fitiavana amin'ny fianakaviana fa ijerentsika eto androany ireo tetika momba azy. Rehefa iresaka fomba ahoana hampitomboana izany fitiavana izany amin'ny fianakaviana, izany dia manery atsika ny tsy maintsy hijery zorony roa lehibe. Ny tetika entina hampitomboana fitiavana entre ny lehilahy sy magnangy izy mivady zany amin'ny ilany, ary ilany faharoa dia ireo tetika izay entina hampitomboana ny fitiavana entre ny mama sy baba ary koa ireo zanakany. Izany hoe entre mpivady roa amin'ny ilany, entre izy mianakavy ino amin'ny ilany. Atsika mivolagna ino? Volagna agnarany volagna atsika malagasy. Raha misy olo eto zao io tsy mahay volagna malagasy, magnaraka izo darsa atsika zao io, ino raha ataony ino? Mety mizavany karaha ty zao ndraindraiky. Mety izy mitokitokiky ndraikindraiky. Zany hoe tsisy raha hainy ino? Raha volaniko marina isa diso. Karatsika izao raha toka misy olo miteny eto ino wangchao. Ino raha hainao dady? Tsy nareo dady zao mizanaka ohatra karaha zao. Sasany ino? Toki. Tsy hainy ino? Raha volaniko. Fa moa ve fantatra nareo fa agny misy volagna izay ifandraisatsika rehetra na inona karazanao na aveza misy anao. Agny misy volagna izay ifankazahoantsika jiaby ambony tany eto. Ireo reny izay efa nandalo tamin'ny fotoana ny fitezana, mino angamba za fa ino mahatsikaritra izany ino voalaza izany. Izay mipetraka eo amin'ny telo na efatra na roa eo angamba izany volagna izay ifankazahoantsika rehetra eto ambony tany izany. Raha toka anao zao io nipetraka amin'ny fasiny tsaiky hely anankiray eo amin'ny 3 mois eo, anao nipetraka devanasy bakao anao nitsikitsiky
miaraka aminazy. Ino raha ataontsika zany? Tsikitsiky koa izy ino miaraka aminao. Marisa diso anao mipetraka karaha ty aminazy, naboko mitokitoky. Ino koa raha ataony koa? Tokitoky. Marisa diso midika inona zany? Le tsaiky zany mahay ino volagna ny tsikitsiky. Ary izany dia amin'ny tsaiky rehetra eto ambony tany. Zay tsaiky chinois io na karana io na arabo na malagasy io, rehefa anao ny tsikitsiky devanazy, ino raha ataon'le tsaiky? Tsikitsiky koa izy miaraka aminao. Dikan'izany izy mahay volagna nino? Tsikitsiky. Raha toka izy io anao mikemotra azy tarehinao, soranao nataonao karaha zao aminazy, ino raha ataony iny? Tomany. Dikan'izany izy mahay volagna ny sora. Sora rehefa mankaraha ty mampitomany. Mitsangana anao devant tsaiky kely anankiray, ary mivolagna volagna tsara indrindra amin'ny feo agnabo indrindra. Tiako anao, tegna tsy fiko anao, mareo. Ino raha ataontsika zany? Tomany. Mivolagna anao volagna malagasy, volagna anglais, volagna komoro, volagna arabo, volagna tsy problème aminazy zany ary tsy jireny. Fa ino raha manahiragna azy? Feonao ino agnabo loatra. Na volagna mamy karakory ataonao na karakory, fa ny problème an'le tsaiky le feonao ino agnabo, ka lasa izy ino mitomany. Noho izany ireo tsaiky dia mahafantatra fa ny feo agnabo dia ino? Feony fitiavana sa tsy fitiavana? Tsy fitiavana. Ary tare mikemotra dia fitiavana sa tsy fitiavana? Tsy fitiavana. Fa mitsikitsiky volagna nino? Volagna ny fitiavana. Eo anatrehana nefa raha atsika tsiraikiraiky zao io magnaraka ary mangala ono le fomba izy antarimitsika zanakatsika manakory? Feo agnabo, sora ino? Ny mitsikitsiky vitsy. Ka ino zavatra mandalo amin'ny fianakaviana am'zany? Fankahalana. Tsy mipetraka le fitiavana satria maneho endrika tsy magnambara fa tsy tianao le zanakanao. Feo agnabo be isaka mivola, na tsara volagnanao na ratsy volagnanao, zany hoa tsy problème le tsaiky. Le manahiragna le tsaiky le feonao ino agnabo. Ary aza dino fa raha tsika eto miresaka mahatsaiky ny tsaiky, izany koa na amin'olobe azy, na amin'olobe. Izy koa izy io anao ny arahaba olo anankiray ka nivolagna magnano hoe assalamu alaikum, le izy mamaly garagora wa alaikum salam. Namaly izy tsy namaly? Fa kosa fa maliany mivolagna iny hoe loza aminao zay ny arabanakay. Karaha izy mila mivolanao zaho aza arabaigna satria izy mamaly ino wa alaikum salam. Atanao magnino? Mangovotra aby ty olo karakory ny arabaiko ty. Karaha izy mila mivolagna aminao magnino? Zaho aza arabaigna. Karaha toaka izany ary noho izy mazava noho izany fa na amin'ny fifandraisan'ny mpivady na amin'ny fifandraisan'ny mpianaka dia tokony hiataka le ino le kemotra sora ary koa ino feo ino agnabo, ary mila mpiarina ino le fitsikitsikiana. Alhubbu, ny fitiavana. Inona no atao hoe fitiavana? Ny fitiavana araka amafisin'ny Qur'an al-Karim sy ny sunnatun nabi alayhi salatu wassalam dia midika hoe fanomezana. Dia midika fanomezana. Ny fitiavana dia midika hoe fanomezana. Ny volagna hoe tiako anao midika hoe omeko ino anao, fa tsy hoe omeo ino zaho. Raha toka zanakanao niany mivolagna magnano hoe tsy tianaka mama na tsy tianaka baba satria nagnino? Itsy namezanao biscuit, itsy namezanao bonbon.
rehefa izy nangatakatanao tsy namenao, any ka iny rambarina anao iny tsy mitia zao mama, bako namezanao bombo izy izy faravoravo. Zany hoe le tseky zany maefa fitiavana zegny midika ino, midika fanomezana. Atsika zanak'olombelona rehetra eto ambony tany dia samby miezaka avokoa amin'ny fanatsarana ny fifandraisana telo na anankitelo. Ny fifandraisana voalohany dia ny fifandraisana tsara miaraka amin'ny Allah. Atsika zanak'olombelona zany dia samby miezaka avokoa amin'ny fanatsarana fifandraisana anankitelo, dia ny voalohany ny fifandraisana tsara miaraka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ny olona izay ratsy fifandraisana na tsy misy fifandraisana miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia izany olona izany dia miena anatin'ny fahaterena mandrakariva. Yaqulu ta'ala waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Izay olona nanome tahezana amin'ny afatra izay nadotsiko, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hoazy ny fiainana feno fahaterena ary jaly eto ambony tany. Ary amin'ny andron'ny qiyama wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, ary izy mifoa miatrika ny fitsarana amin'ny andro farany izy gila jamba. Tabani izy mety mivola qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, magnino ary zany foazonao ino gila, zany karaha nahita foana. Inona nambarany Allah subhanahu wa ta'ala iny? Qala kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Karaha io nataonao rehefa tonga tamin'ny fagnambaranay, nataonao tsinitsinina, tsy nijerenao, nataonao sary tsy hita, nadignanao, zao misikina, mikosalia, nambarana Allah wa kadhalika alyawma tunsa. Karaha zay koa anao niany koa, anao dinganay, anao tsy jerenay, anao ka anao izay mila ho tsara amin'ny fianakaviana, ipetraka fitiavana, relation miaraka amin'ny Allah lo voalohany ino ataovy mafy amin'ny ireo karazany fanompoana maro samihafa. Faharoa dia ny fifandraisana tsara miaraka amin'ny vatanao. Fifandraisana tsara miaraka amin'ny vatanao. Olo sasany paka amin'ny vatany iadivany, paka ny vatany voneny, paka ny vatany tsy jireny. Zany paka vatanao tsy valavalainao, tsy kolokoloinao, lasa izy mampiditra zavatra koa mamono vatany, sigarety, katy, betibetiky io. Talohan'ny 3 heures teo sindra nandalo toerana nisy katy za, tsy tojiko magnangy zay mankaty soma. La ilaha illallah, faible id zala izy to manaro io nareo tsy mety malio zay mivary amvoanio. Ratsy fifandraisana vatana, izany dia olona ratsy. Ny fifandraisana izay ezatsika rehetra mba ho tsara amin'ny fahatelo dia ny fifandraisana miaraka amin'ireo olona hafa. Ary ireo olona hafa izay tiako ambara eto dia ny olona ankoatra ny vatanao amin'ireo vady, amin'ireo zanaka, amin'ireo fianakaviana, amin'ireo namana, amin'ireo mpiarabelona. Izay olona rehetra ivelany vatanao no atao hoe olona ino? Olona hafa. Atsika kosa eto androany inshallah ta'ala dia ijery manokana ny mahakasika fampitomboana fitiavana manoloana ny fifandraisany mpivady roa ary manoloana fifandraisany ireo mpivady miaraka amin'iza ireo zanakany izy ireo. Ary atsika ijery ireo tetika mampitombo azy, ireo asa atao omena ireo izay olona tiany. Fa kosa atsika tsy ijery eto hoe manakory ataontsika ino? Hangala edy satria izany manko ino? Raha anao zao mandeha mianatra fitiavana amin'ny lekôly agny raha volaindreo karakory ino? Karakory ataonao pour que namanao ino? Mitianao. Tsy zay?
fa itsy mampianatra anao karakory ataonao pour que anao tianiza tiany namanao marina sa diso zay amin'ny l'école any manakory ataonao pour que namanao mitianao izy manakory ataonao pour que anao mahazo olo manakory azala jiaby zany mandeha aminao fo tsy mba misy fitsinjovagna ino olo hafa hoe mba manakory ataoko mba ho tiany namako manakory ataoko mba zaho ino azon'ireo namako zany hoe tsy mba mijery tombotsoan'olona zany fa fitiavan-tegna fa moa ve tsy zany zavatra mandala amin'ny l'école moa ve tsy zany zavatra mandala amin'ny bazary ary amin'ny publicité maro isan-karazany any ka raha toa ka tsika jiaby samby angala tonga le magnangy mivola magnano hoe zaho ange tsy tiany vadiko e tonga koa lehilahy mivolagna za ange tsy tiany vadiko e toaibo anao magnangy indra namezanao lehilahy tsisy lehilahy koa indra namezana ino amagnangy tsisy isak'olo raiky mila ino mangala fo le lehilahy mila mahazo fo magnangy mila mahazo fo tsisy tianome zany ve fitiavana zany tsy fitiavana ary tsy mety ihany koa mametraka fanontaniana magnano hoe magnino ma olo mitia marina sa diso satria izan'olona zany tahakan'olona izay miteny manao hoe fa manina rosegny flera manina rosegny kakazo fa manina rosegny flera am'izay mba ho velo amoka flera amoka aloka amoka voany ino manga amoka voany ino orange marina sa diso ka magnino olo mitia mba ho velogno le fifandraisana ino eo anivony tokantrano mba ho velogno le fifandraisana entre ny mpianaka entre ny mpivady entre ny mpinamana entre ny mpiarabelona maninona mitia izany dia fanontaniana izay tsy mendrika ino apetraka ka noho izany raha ny famoretantsika izao ariva zao ijery ireo tetika entina hampitomboana ny fitiavana eo anatrehan'ny fotoanatsika tena mandeha dia izahantsika inshallah taala andalo amin'ny fotoana somary malakilaky kely ireo tetika vitsivitsy manoloana an'izay ary ny voalohany lehibe amin'izay an-nadhara ny fizahavana na ny fijerena anao mila mampitombo fitiavana entre anao sy ny zanakao tandremo tsara masonao mitsangana mipetraka eo akaikiny ary zahava izy bakao anao mikemikemiko miaraka mitsikitsiky ka mivola manao hoe tiako anao zanako uhibbuka ya fulan tiako anao ino fulan tiako anao ino zanako mazava hoazy izany tsy amin'ny zanaka foana fa na iza iramosebe rehefa avy eo anao ino no mizaha izy karaha ty no bakao mitsikitsiky no bakao mikemikemiko tiako anao tabana izy koa mety tsy zatra izy vola hay misy ino moa averiny difibaritra latsaka satria tsy zatra izy fa zatra hoe anao rehefa mizaha azy tika zay misy raha mikloche ao naam fa kosa inshallah taala indray mandeha indroa intelo inshallah izy ino zatra anao zany mizaha tarenazy soranazy anao bakao mitsikitsiky sady mivolagna hoe tiako ino anao atsika indraindray sahirana amin'ireo vola izay tadiavintsika mividy raha be mba atao kadondro tsaiky am'izay ino mba hitiavindreo anao eo anatreny nefa ny tetika voalohany iny raha zahava mora sady ino sady maiva nefa ile afatra izay nampitainao tamin'igny tetika iny dia tena misy effet be anatin'ny fony le zaza anatin'ny fony ino ilay vadinao ka io tsy ilagna dépense par rapport am'ilay cadeau azy izay manahiragna anao regny ilagna dépense fa mba mieza miaraka amin'ny zanakanao mba mamerimberina izany zavatra izany ary miaraka amingabe koa tsy manino tetika faharoa kalimat alhub teny fitiavana ina voalohany teo fizahavagna fitiavagna manko miaraka anino mitsikitsiky fankahalagna sora jiaby magnino misy plie vava igny so igny tsy saka lavalava magnambara fa anao tsy mitia fizavagna fitiavagna tsikitsiky ka ny faharoa kalimatul hub ny teny fitiavana ity anisan'ny zavatra mampalahelo ankehitriny seka maro ny tokatrano foagna agnatin'io tokatrano io
mba volagna ino magnambara fitiavana tena foagna raha za zao gny tany raikiraiky aminareo mba ombiagna izy mba farany nivolagna tamin'ny vadiny hoe tiako anao oviagna anao mba farany nivolagna tamin'ny zanakanao hoe tiako anao mety possible mandalo herignandro anankiray anao tsisy ino amin'ny mahavolagna fitiavana ndao tsika hitanisa za mako fananomenareo tiako ino anao volagna fitiavana or tiako aleva volagna magnambara fitiavana rehefa anao mikaiky zanakanao na mikaiky vadinao malalako sheriko or mahafinaritra or mahay mikarakara inona koa or kingasaina inona koa or maminy foko or anteliko inona koa or fanjavako or fiainako or fahignako misy tantara misy olo anankiray ireo ndeha hiditra agnatin'ny tomobily dia miteny zany ndraiky lehilahy mivola hoe midira ny fahignako dia miteny le magnagny anao ndro miditra aloha ka miteny lehilahy anao fahignako ndro miditra aloha farany neliko chauffeur nambarany midira tselika anao bako fahignanao magnaraka baka fara na ory magnazava tokantranoko amin'ny volagna i fitiavagna alefa fa lany iza koa mahay iza mahay ory flerako tsy mbola voatongo teo zay ino koa ndao avadika atsika koa ino pejy agnaragna ratsy ory le draba ambarany mazenga ory komankory ory bado zange may ola sasany masay mihitsy magnagny sasany mivolagna amin'ny vadiny o komankory lahy ty ory fandroaka ty ory tsisy jery ory verijery inona koa ory voay be ory foagna be eo anatrena nefa ireo pikaroka ny toe-batany zanak'olombelona dia nagnamafy fa le volagna izay kahiana olona anankiray dia misy effet amin'ny fiainan'le olona karaha toaka le tsaiky ny kahigna amin'ny agnarana tsara ohatra or mahafinaritra or tiako or mahay mikarakara or kingasaina intelligent lasa mipetraka amin'le tsaiky amba hoe izy karaha izay kahiny mamany azy hoe izy marigny ino izy marigny misy jery izy marigny ino intelligent migny zany ndro ientiny magnino mitombo amin'ny fiainana lasa hitanao mashallah le tsaiky toraka zany koa raha bado fandroaka no kahianao izy ino raha mandalo iny lasa mipetraka amin'le vatany le tsaiky ka mba hoe izy iza ka mba hoe izy marigny badolana badovava ka mba hoe izy marigny alika na fandroaka eo anatrehany ny fikasany baba ndraiky mama dia ny hoe manakory ahatonga le tsaiky ty mba ho avy ino olombelogno maro isa diso tanjogno tsara ka raha nitoka anao mila io tanjona tsara io hipetraka dia il faut anao mila magnaraka lalagna tsara mampiasa volagna tsara fa tsy mampiasa ino lalagna ratsy satria lalagna ratsy mitondra amin'ino amin'ny tanjona ratsy fa amma tanjona tsara tsy maintsy amin'ny alalan'ny lalagna tsara ndo atongavana aiza ndo atongavana any amin'ny farany ary mazava ho azy amin'ny vady tahaka an'izany koa izy koa nao mila miantso vadinao mba kahia izy amin'ny agnaragna ino tsara zay tiany araka nambaratsika ino tamin'ny omaly tetika magnaraka alqobla ny oroka magnoroko paminany sallallahu alayhi wa sallam indray andro ny oroka iray tamin'ny rozafiny na Hasan na Hussein dia tamin'izany fotoana al-Aqra ibn Habis sendra présent ka nivolagna magnano hoe zaho nambarany managna zanaka folo tsaro ny rofoko na iray azy amin'izy ireo dia nivola Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ina no ataoko anao raha toaka efa nisorona ny inakinaka na indrafo avy amponao izay olona tsy mahinakinak'olona dia tsy azo fahinikina
anao maholombelogno anao dia mila ino famindrapo na inakinaka avy amin'ny Allahu azza wa jalla. Noho izany okanao iezaka anana inakinaka amin'ny ireo izay ambany masonao. Ny oroka na fagnoroana ireo tsaiky ireo zanaka dia didy napetraka ny finoana Islam, tsy maintsy atao ary tsy maintsy atao mira. Ko magnoroko zanaka eto dia irofiny koa ino zanaka raiky, satria raha anao magnoroko raiky tsy magnoroko raiky agnaranao ato anatin'ny finoana Islam dia pikatramo. Ny oroka dia midika zavatra maro, midika fa ilay zaza izany mahatsapa fa tiany babany tiany mamany akaikiny izy ireo ka miaina tanteraka ao anatin'ny fahatoniana tanteraka. Ary ny oroka tena tsara indrindra dia ny oroka izay atao mandritra ny torimaso, ary izany dia tena misy efe tokoa. Izany hoe oka izany indrindra ny baba sy mama alohany andeha atory dia mindao aloha mandeha mba manoroka iza ny zanakao, ndiana mba mandeha mba manoroka ny zanakao. Izay ataovy ohatra antiranomasony anakiroa ana manoroka azy. Rehefa hitanao fa nisokafy ny masony satria izy mbola mamimamo ino, mbola antirany matory ndraiky ino matory zay mbola vohitra agnatin'ny torimaso ka nisokafy ny masona azy karaha ty dia ampodiana ndray ino le oroka izay nataonao teo, satria mba ahatonga zany le afatra tianao ampita amin'ilay zanakanao tonga ino aminazy, mba hoe anao marigny ino tiako ry zanako. Ny vady mosara ary ireo zanaka mosara. Anjarany vady ndro mamoky kibony iza vady, ary anjarany ray aman-dreny mamoky ireo iza ireo zanaka. Fa raha petraka anao mosara reo indrindra magnano tsy matahotra Allah, na le vady lehilahy tsy matahotra Allah, na ny zanaka lasa mandeha izy reo mamoky kibondreo ambadika andreo mangala oroko rehefa reo tsy nirofanao. Naam, fatahoran'olo Allah tsy mitovy, mety tsy olo jiaby agnano zay fa mety misy kosa ino mety ho tafagnano amin'ny izany loza tahaka an'izany. Tetika magnaraka al-ibtisama, ny fitsikitsikiana. Ny fitsikitsikiana dia manana tombotsoa maro dia maro. Voalohany, fitsikitsikiana dia mametraka fahatonina amin'ny tarehy ary magnampy amin'ny fiasan'ny saina, manamora fandevona-tsakafo ary mametraka fifandraisana tsara miaraka amin'ny ireo namana, ary mampiena ihany koa ny fifampivalohana na fifankahalana entre ny namana. An-Nabi alayhi salatu wassalam izy mitena amin'ny hadith: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. فمن صلى الله عليه وسلم إذن فولا موافه أنا رو تيامبارك زفت أنا كريح راتوك أتونا رو دي أنا رو مفانكتية نفولا إرو صحابة قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. وإني رئيرك ni Allah ambarazai ni zavatra izay ratoka ataonay mampitombo fitiavana aminay dia paminany sallallahu alaihi wasallam ni vola ino apartao ny fampiarabana entre anareo. Fa tsika jiaby angamba dia samy mahafantatra fa tsy azo tao ny mangala tapany amin'ny fagnambarana amin'ny Islam ary magnambela tapany. Ratoka eto voadidy atsika ifampiarahaba ifagnano salam. Azadiny fa misy hadith tabassumuka fi wajhi akhika madha sadaqa, ny fitsikitsikianao amin'ny rahalainao dia ino sadaqa. Ka raha tokanao zio miaraba olona dia tokony hoe assalamu alaikum, miaraka amin'ino miaraka amin'ny tsikitsiky, fa tsy hoe assalamu alaikum assalamu alaikum, tsy mety zay. Fa mba sivo ino fitsikitsikiana miaraka amin'ny izany ino salamu izany. Mazava ho azy ny fitsikitsikiana anao pitsikitsiky sambatra voalohany, satria nambarantsika teo
olona koa zatra mitsikitsiky fo hoe mora ino sakafonazy ino dotso ary tarenazy mamirapiratra ary izy koa mahazo tombotsoa miaraka amin'olo hafa tsara fifandraisana amindreo zay tsy mitia azy lasa ino lasa mitia izy satria izy mitsikitsiky miaraka amindreo ary izy raha teo tsy ilagna ino tsy ilagna vola be fa izy dia maimaimpoana eo anatreny efenazy dia mafy mialatsiny am'le fotoana tena mandeha dia mandeha ary efa hitako reo namana avy anambadika manondro efa tompony ijanona ny tenako mivola na dia zany toizatsika malakilaky minitra vitsivitsy tetika magnaraka ditharu lhub lamba pitiavana izany hoe anao tonga izany manatona zanakanao amin'ny fitsikitsikiana amin'ny fivolagnana fitiavana izay nitanisaitsika teo reny dia bako anao mandeha mivolagna aminazy manao hoe ohatra agnaranazy Fatima na Saïd anao mivola hoe izany hoe mandrakotra azy na mampisakoanoko izy anao ino raha ataonao avy aminazy anao mitsikitsiky anao mivolagna fitiavana or tiako or mamiko or zanako tsara or zanako tsara Fatima any hoe nivolagna tsara anao nitsikitsiky anao nanogno agnarany anao bako anao mivola aminazy aloha misakoaniko zanako mety possible tsy dia tsapany raha tianao mpita niany fa agny amaray agny izy mahatsiaro zegny ino mahatsiaro izy la ino le fitiavana ka mahay mafy toujours ino fifandraisanareo mifanohitra ohatra amin'ny rimbama sasany avy ao mandeha amitsaiky igny manintsy manko madiego ndraiky varatraza ty zay avy amitsaiky ao tsaiky tsy misakono he mba misakonao shaitan reto hazana tsisy jery izy natao manintsy izy tsy mila dra karaha zany fa raha toka anao navy ndraiky volagna tsara ndraiky ino tsikitsiky nanogno agnarany or zanako tiako Fatima misakonao zanako fa manintsy andra moa ve tsy zany tsara par rapport naraiky teo mazava ho azy izany tsara lavitra par rapport ny fandrahoagna be teo magnaraka Allahumma fitolomana ny fitolomana dia volagna ny vatana izay mandefa afatra direct amin'olona izay nitolomina ka hoe anao marigny mitia le olona misy valeur aminao ove matetika raha toka zao par exemple amitsangana eto olona maromaro mety olo raiky eo fo tolognin'olo maro isa diso karaha hoe magnambara anao miavaka amiko manana valeur amiko mais les autres ino ohatra nino izy koa zay dimla eto zaza raiky fo zafiny dadiko ina raha ataony dadiko boka ry mitologna zao tologno zafo i tsy mety hitolo iza ireo olona ino tsy hainy regny indrindra amin'ny fotoagna sarotra io tena hitanao le vokatsoa na le tombotsoa amin'ny fitolomana ino ny olona matetika atsika rehefa zanakatsika tsy afaka examen baka l'école baka la ilaha illallah volagna mahery tsy somasoma fanaoko anao io tsy fa volagny isan'andro anareo tsy haiko reto moa mianara leçon io fo mipetraka amin'ny vodiny télé io soma laboly tsisy lerana tsy afaka am'izay niany io zany nataonao marigny sady tsy haiko hendry marigny zay mivolagna jazakallah khair mama jazakallah khair baba nadignako volagna jiaby volagninao io izy io za mahazono izy tegna izy io za mahazono izy fa moa ve anao mieritreritra fa ho tsara efen'izigny ipetraka ampony le tsaiky mandrak'izay ino raha ataony tsaiky sasany aza routine aby bulletin azy alohany izy avy ao tsy hitako bulletin koa izy andeha azo volagna be ndraiky kibay foana tsy le oriako amin'ny bulletin io na mikarama prof izy mba ataova ino ambonimbony ino notenaka ka lasa zany ino olana fa ina ny solution am'izany fotoana zany zanakanao navy ndraiky tsy fahafany amin'ny farantaogno alainao izy tolominao izy
bakao anao volagna or zanako tiako lahatra ny zagnahary ino raha mandalo marina sadisy raha sitraka ny zagnahary nafaka zanaka anao tsy nafaka natay sinatra leçon izy nafaka fa lahatra ny zagnahary raha mandalo zanako ary zaho mino fa anao insha Allah amin'ny ezaka izay anagnanao io afaka anao mitogno ho avy zanako insha Allah. Ino raha mbo ataontsika zany? Wallahi alazim tsy haiko io io mitomoay direct rabaraba maso izy nitolominao anao bakao mivola zanako tiako maireza lahatra an-dragnahary raha jiaby zanako za mino fa insha Allah amitogno ho avy amin'ny ezaka izay hitako aminao io mbo afaka anao mitogno ho avy zanako barabaraba ino ma raha ilayntsika rehefa magnasazy tsaiky tsy mba izy isy jery tsy zay tsy fotoagna jiaby mila kibay za zany tsy fotoagnany kibay le fivolagnanao ange tsy aragnova raha izy fa tsy nafaka ange fa ina raha mila tanjonanao eto mba mitogno avy izy tsy soma tsony amitogno avy izy tsy ina tsy soma boly koa dia indro ampitanao aminazy mba mipetraka izany fitiavana izany ao anatin'ny fony izany hoe amin'ny fotoagna sarotra zanakanao na kely na be tonga mitaraina probleminao mba tolomy reo vadinao agnatin'ny problème tolomy izy الرسول صلى الله عليه وسلم rehefa niverigna avy tany ino tanatin'ny lavabato tamitahotra le problème izay nisy taminazy ina zavatra nataony Khadija iny notolominy izy bakao napatoriana ampisakoneny dra izy baka teo nipetraka teo amin'ny lohany mivolagna iny matokisa ry vadiko Allah tsy hagnary anao olona manao tsara anao olona magnampy olona sahirana dia tsara tolominy izy baka tany nampisakono eny izy baka teo ino mipetraka eo ino amin'ny lohany eo misy plasy tsara mandilitra eo raha mivady izy bakao mivola ino volagna tsara fampahirezana mpaminanety ma tsy agnatin'ny problème lomoy baka agnatin'ny lavabato ao tsara ny fohitany ino nahita olo tampoka tagnaty lavabato ao bakao mivolagna aminazy raha tsara regny lomoy izy baka tany izy avy ao izy mivolagna iza milony hoe ampisakono anareo zao Khadija radiyallahu anha raha toka izy zany tahaka andro mama sasany izy io ireo vady sasany tsy fa volako aminao mandehandeha amin'ny lavabato agny marina sadisy fa ino raha nataony Khadija iny ny raisiny iza ile vadiny ary bakao tolominy tonga eo mazava ho azy tsy maintsy miala avy hatrany tamin'ny mpaminany ino le tahotra izy bakao nivolagna tsara nampahery izy Allah tsy hagnary anao mandrakizay nambarana anao nambarany magnano tsara amin'ny la famille magnano tsara amin'ny vahiny magnampy olona sahira izy lasa nitenisa ireo asa tsara izay ataon'iza nataony Rasul sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny fiainany karaha toka zanakanao agnatin'ny problème tonga aminao amin'ny problème anao tsy mila mampitombo le problème aslan izy fa tonga agnatin'ny problème tonga zanakanao fa manambady avy vola aminao baba zaho meza vola fa za tena sahira tsy fa volako aminao tsy jery be hoe mahazo karama tonga dia fa hoany ay baba za hitanao agnatin'ny problème za mbola ampianao problème hafa koa jazakallah khair de so feky volanao izy tonga amin'ny problème moa ave mila mpitomboanao koa le problème olo anankiray tonga tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam nivola halaktu ya Rasulallah hoe zaho dobo ya Rasulallah Rasul sallallahu alaihi wasallam nivola ino wama ahlakak ino maantony nampadobo anao nambarany ataitu ahli fi nahari Ramadan hoe zaho nandry amin'ny vadiko andro matsagnany Ramadan movie Rasul sallallahu alaihi wasallam vola taminao tsy sijery anao mandeha mandry amin'ny vadinao andro matsagnany Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam tonga dia fa regny le problème ina nambarany moa ave anao afaka mamositra andevo zay volanao moa ave anao afaka mifehy fanjava roe mifanesesy baka mififehezagna io ka mina viako tratrany problème ka moa ave anao mba afaka mampina olona mahantra ino tsotapolo ya Rasulallah tsy possible nangina Rasul toujours mitsakaraka ino solution problème fa mazava izy fa tonga ndraiky problème raha ilainy aminao solution pas mandeha mampitombo le problème nazy tonga zanakanao vavy mivolagna aminao
zao fangoen'ny vadiko tomoay baka tsy avolako aminareo tsy ampandrapadiny tsy haiko tsy jery zala izy navy aminao ndraiky problème ino raha tokony ataonao babany iny na anao mamany mandray azy amtratranao ary mampahery azy ary rasul sallallahu alaihi wasallam baka teo nivolagna tam'le olona iny vola mana hoe nisy antrendry baka tagny amin'ino ambakolo be navy namariny ndiana ty ataova soadaka mba mafa ino fa ho tagnanao ya rasulallah misy olo mahantra eto mandilitra zala izy fa nagnano fahotagna izy koa mila mihina antrendry namariny rasul sallallahu alaihi wasallam bako rasul sallam nitsikitseky volana ndiana namariny ampinano ino fianakaviananao tonga tam rasul olo am problème tsy nampitomboly le problème fa izy nitsakaraka le solution bako nijery zay solution nifagnaraka tamin'iza tam'le olona anatin'ny problème tsy afaka mamositra andevo tsakaraka solution hafa izy tsy mifagnaraka aminazy mife mbola tsy afaka mampihina tsy afaka dia nangina rasul ary rehefa nila nagataka ina izy namarany bismillah ka zanakanao vadinao am problème izany no tetika ary lalana tsara ifandraisanao miaraka aminy magnaraka al-luqma luqmatul hubb raha ohatra anao baba na anao mama alohany anao ihina voalohany-tsendrika tsara amin'olona agnatin'ny trano mba mihina miaraka izy koa tsy amisinia raiky mba milatabatra ino raiky fa tsy hoe anao mama ndraiky serinao alainao hany boka ambony latabatra eo anao hany am tele agny mihina ary bako tsy tsara firy mihina ino tele mandeha na telefony mandeha am latabatra eo nge tokony misy zavatra mandalo eo de ina zavatra mandalo eo tokony mba isy pa amin'ny fiaignanareo andalo eo le fitomboa fankatiavanareo le hamino fifandraisanareo mba ho tsara izay gnisan'ny zavatra tokony mandalo eo ambony latabatra ny finanana ka rehefa mihina anareo de mba mihinana place anankiray ambela tseniky série matinao io laboly tsy mety vita io lehilahy magnano koa sasany koa te laboly tsisy hevitry ka alohany anao ihina alohany ihina anao ihina ndiana tsendriky ataova hany hely am kapila ndraiky kabaka dia alevo iny omeo iza omeo vadinao azala ampidira vavany vadinao izy koa ino mampiditra zay vo samby ino mihina amro zanaka alohany anao mihina mama ndiana ino alefa ampidira vavany zanakanao ampidira amin'ny araiky be bako amin'ny araiky hely na contraire raha ohatra hainao fa hoe zanakanao efa 19 ans ohatra malaigny ino satria atsika zao mako navy andeha pratique ty zay yala eto mako nareo zao ino raha de ataonareo ampinily dadilavy antragno agny ka mety tsy zatra izy azakivy inshallah ino ndraiky ndroa zatra izy lasa anao mampina amile tsaiky kely aloha amin'ny zanakanao kelikely mahita an'igny araiky be automatique izy ino izy mangala satria raha toka ataona aminazy mama mbola zao ina moa mbola zao ina mama atomboa amin'ny araiky kely bako inshallah taala tonga aminazy anao automatique izy mandray satria nono zandrinazy iny nandray luqma afdalu sadaqa luqma tadaa fi zawjatik hoe ny sadaka tsara indrindra na fanomezana tsara indrindra dia le sakafo alainao amin'ny tagnanao karaha ty ampidirinao ino amin'ny vavan'ny vadinao izy koa ohatra vadinao tia ino amin'ny akoha ohatra izy tia le foie alainao le foie agnatin'le kapilany kabaka agnatin'le rony kabaka tsy hoe ataonao amin'ny kapilanazy eo le foie ity le foie anao tianao igny alainao le foie vadiko mavadiko moa sokafo moa pour que le fitiavagna ipetraka magnaraka allamsa ny fitsapana izany hoe rehefa anao miatrika zanakanao izy ohatra tonga aminao ndeha mangy anao na zanakanao miaraka mipetraka anareo tsy mety zala araiky mipetraka amin'ny sezary araiky mipetraka amin'ny sezy nareo amizay fa mitaka akory zo zanako alevo zanakanao alevo vadinao ino petraka mariny anao izy koa zanakanao efa bebe ohatra apetraka anao ohatra amin'ny fendro eo ino tagnanao akory zanako inona nareo kelikely ohatra ataonao ena amin'ny sorikonazy ao akory zanako fa tsy hoe zanakanao ndeha petraka anao ary fino aminao eo rô
Tsapa-tsapao reo na misafosafoigny. Le tsapa-tsapagna tiako volagny zany safosafoy, fa le tsapa-tsapa mandeha iza avadinao any. Le safosafoina mandeha amin'iza aminao zanaka, mba ifagnakaiky le fonareo, fa tsy hoe raiky mipetraka agny raiky mipetraka agny. Indrindra tonga problème. Mahireza zanakô, mahireza vadikô, mitsapatsapa andreo, misafosafo andreo. Izany dia mametraka tanteraka fitiavana eo anivon'ino fianakaviana. Ary farany dia nabaratul hubb, ny feo ny fitiavana. Azadinareo fa misy différence entre volagna raiky fa feo mivolagna azy ino ndraikindraiky agnabo, ndraikindraiky ino ambany. Tiako anao azala misy ino marakaraha ty zala. Tiako anao babane. Aiza tsara izy? Araiky aloha vao safara. Araiky ino? Tafara tsara. Moa ve samy mitovy sa tsy mitovy volagnareo? Mitovy. Samby midika hoe tiako anao. Fa nakiray vola ino? Tiako anao. Nakiray vola? Tiako anao. Misy tsara le différence. Ka mila mitandrina rehefa miresaka miaraka amin'ireo vady, miaraka amin'ireo zanaka, manoloana le feo. Fa le feo nambarantsika tao voalohany tagny raha agnabo magnambara ino? Magnambara tsy fitiavana. Fa raha ambany kosa dia magnambara ino? Magnambara ny fitiavana. Eto ihany koa no entiko amaranana any fanazavana ampodiko aminareo miaraka ireo tetika entina hampitomboana fitiavana eo anivon'ny fianakaviana. Dia ny voalohany nadratul hubb, fijerem-pitiavana. Faharoa kalimatul hubb, tenim-pitiavana. Fahatelo qublatul hubb, orka fitiavana. Fahaefatra ibtisamatul hubb, fitsikitsikiam-pitiavana. Fahadimy ditharul hubb, lamba-pitiavana. Fahatsôta dhammatul hubb, fitolomam-pitiavana. Fahafito luqmatul hubb, sakafo-pitiavana. Fahavalo lamsatul hubb, fitsapana na fisafosafoana fitiavana. Fahasivy farany nabratul hubb, feony fitiavana. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mangansoro tupuna ndekta mba utunga timalaki inshallah mba amarana tika anti programu ti inshallah.